izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro. Bwana Mungu ulikuwa sifa. No kuona kazi y'Uwiteka Imana. Nafurahishwa na kujiona tena na mlangoni kwa Bwana. Uwiteka Imana idukoreye. Mungu anatenda. Akatubyukije turi amahoro. Atamusha tukiwa salama. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Imana wacu Yesu Kristo. Jina la Bwana Yesu Kristo. Bamwe baraye muri Kongo. Mmoja walala kwa Kongo. Abandi barara mu bihugu bitandukanye. Wengine walala mu nchi tofauti. Lakini pale kote Uwiteka Imana yazigamye ubugingo. Bwana Mungu alichunga nafsi zetu. Kubona uryama, kubona unalala, kubona urabyutse, unaamuka umugisha. Baraka. Hari benshi baryamye, na wengi walilala, iyi saha batagihari. Saa hii wakingari po. Twe turiko rero, sisi tukingari gushima Uwiteka. Imana yacu, Mungu wetu tugiriye neza. Atendea mema. Rero niyo gushimirwa, tunashukuriwa kandi cyane. Tena sana. Cyane. Sana. Twagarutse. Tunarudi. Kandi ejo twari turi hano. Tena jana tulikuwa mahali hapa. Uwiteka Imana tukisikia chenye Mungu yariho atubwira. Alikuwa anatuambia urukundo wa upendo. Urukundo, upendo burya ni ingenzi. Kumbe ni ya muhimu. Kugira ubyemere ni ingenzi. Usipopendi upendo ni muhimu. Duhaguruke imbere y'Uwiteka Imana. Simame mbele ya Bwana Mungu. Yohana ubutumwa bw'inzaburi. Barua tunasoma ku bice 4 umurongo wa 7. Tunasoma sura 4 mstari wa 7. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, kuko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze bigatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen. Uwiteka Imana ishobora byose, turamushimiye, turamuhimbaje muri iki gitondo kubw'ijambo ryawe udusomeye. Uwiteka urakoze, izina ryawe n'icyubahiro. Turakwinginze no muri iri jambo udukurire mu byo byacu by'uyu munsi. Uwiteka wavuze ati uvugana n'uko bose basangire, nugendera abandi natwe tudusige. Uwiteka turakwinginze ko dukure mu kirere cy'umubiri utujyane mu kirere cy'umwuka, dufate utuyobore, gahunda zose ziborwe nawe, uze wowe ubwawe uganza hagati muri twe, maze data he kugira n'umwe utaha uko yaje, ko tubikwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twicaye turasoma Abami ba kabiri 9 umurongo wa 4. 9 mstari wa 4. Abami ba kabiri 9 wa 4. 9 mstari wa 4. Bice 9 Abami ba kabiri ndio wabonye wasoma. Hapa tunasoma Yesu Kristo. Nuko umuhungu umwanuzi aragenda ajya i Ramoti Galeyadi. Agezeyo asanga abatware b'ingabo aho bari bicaye. Aravuga ati, ngufitiye ubutumwa mutware. Yehu aramubaza ati, nuwuhe muri twese? Aramusubiza ati, ni wowe mutware. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Umuhungu w'umuhanuzi aragenda. Kijana wa nabii akaenda. Naho abantu bari bicaye. Wakati watu walikuwa arinjira. Anaingia. Ngufitiye ubutumwa mutware. Niko na habari yako mtawala.
gufitiye ubutumwa mutwara na habari yako mtawala. Uwo yabwiraga ninde? Mwenye alikuwa anaambia ni nani? Nta n'umwe yavuze izina. Hakuna mtu aliwahi kusema jina. Ntabwo yavuze ngo ni wewe Hakutaja ni wewe yewe runaka fulani. yewe kabajya bafitiye ubutumwa. Yaravuze ati ufitiye ubutumwa mutware mtawala. Birangije undi ati ninde muri twe? Nani ndani ya sisi? Ni wowe. Ni wewe. Kuja. Kubera iki? Kwa nini? Uwo bireba ni nabii. Amen. Amen. Nukuvuga ngo uwo byareba ure biko naangalia niba muri wowe ari wowe bireba uzabishyira mu bikorwa. Niba atari ibyawe amazi yako hautabipenda. Gukunda bene data niba ari ibyawe uzabakunda. Niba atari ibyawe uzabakora. Gukunda bashiki bacu niba ari ibyawe akaba ari wowe bireba uzabikora. Nta gahato, nta kunonwa, nta byo kubikwigisha, oya. Hapana. Nta byo kuvuga ngo ku mukati wigisha gukunda, oya. Hapana. Bigomba kuba birimo. Ugomba gukunda bene byanze ubyemere. Wabyanga ukarenga, wabyemera ukabarisha. Ejo twari tuganira ngo inzira yo kubona ubugingo nta yindi ni gukunda bene data. Ni kupenda wandugu. Amen. Amen. Udakunda kama Imana. Ukimana ni Mungu ni upendo. Amen. Imana ubwayo Mungu binafsi ni upendo. Ubwo nabo yabyaye rero ni wa upendo. Inzoka igibyara inzoka. Nyoka inazaa nyoka. Imbeba ikabyara imbeba. Panya pori inazaa panya. Niyo ikaba ari akayoka gato. Kuko ni nyoka kidogo. Ni akayoka. Ni nyoka. Imana rero nayo yabyaye utumana kuko twaba tungana twose ariko ni abana b'Imana. Kuko ari abana b'Imana rero bagomba gutura ijambo ryayo. Ubwo rero uwo bireba niwe nyirabyo ubwo uzabishyira mu bikorwa. Kubera iki? Kubera ko so wako baba yako iso baba yamereye tabia yake. Usanga kumva baravuza mtu anasema yego kiracyana kile kitoto wajya mu kivuka kwa unawaza akizera kwa ndugu Venuste. Imico yake tabia yake itandukanye n'imico ya tofauti na tabia ya baba yake. Kubera iki? Cyanze gutura, alikatara kuishi, cyanze gutura, alikatara kuishi muri kamere ndani ya tabia y'imico ya tabia. Ariko abana b'Imana bakundwa, turi abana b'Imana bakundwa, turi abana b'Imana basere n'abafere, turi abana b'Imana. Kubera iki? Kuko dufite data na baba ariwe mwami w'isi, ndiye mfalme wa mbingu. Amen. Amen. Ubwo turi abana b'Imana tugomba kugendera kutembelea uwo murongo ndani ya mstari. Igihe cyose utabituyemo saa yote uishi ndani ntabwo uri umwana w'Imana, huko mtoto wa Mungu. Tibakundwa turi abana b'Imana ariko uko tuzana ariko ntiyerekana lakini tutafana naye. Ariko biratangira he? Bitanzia wapi hapa? Bitanzia hapa. Maze avuga ati none ko mufitiye ubutumwa ninde? Ni nani? Ni wewe. Na waraza sasa nakuja baraniye mu gusuka baritumana kumwangie mafuta. Kubera ko nta wundi wabibajije, hakuna mwingine biuliza, byanabajijwe uwo bireba. Ule mwenye binaangalia gusurana n'ijambo. Ubwo ari ijambo rero nzasura mwene data, nsure mushiki wacu. Kubera iki? Kuko ari nge bireba, mimi binaangalia. None nikatajya nsura, sasa mbona yanitembelee? Birakureba, binakuangalia. Wakoze bikureba, fanya vile binakuangalia. Kora ibyawe, fanya yako, ndengine biache. Niba muri wo harimo gusura Chantal, fata inzira ugende. Udati Chantal uyu munsi ndagusura. Chantal rero ndagutembelea. Ugende ugeyo. Ntabwo gutegereza ngo Chantal ngiye kujya gusura. Nitashita ndabanje byako byako.
kora umukoro wawe, fanya kazi yako, uwawe ari ukora, nurangiza uzawuhemberwa, nawe azakora uwe, natawukora atazahembwa, atalipiwa. Mwenyewe ngo nibajya bandeba ureba batazame, wewe unatazama wangapi? Ukora ibyawe, unafanya yako, naho iby'abandi ya wengine ubiache. We kuzatura mu ijambo kubera ko abandi bari bituye, zaterana kubera ko kumbukateranye, oya duterana kuko ari ijambo, kuko bikureba, kuko ari ibyawe, uwo bireba atazaba nyirabyo. Iryo jambo lile neno ukarigendera unatembea ndani. Amen, amen, ukarituramo, ukariishi. Iyo twasubye jana tusoma ati ako twasubire lakini tubarudie, tubarudie handi ku bice bitatu ku murongo wa 13 sura 3 mstari wa 13. Ubene data ntimutangazwe nuko abisi babanga, twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Mwageshejwe n'iki? Nuko dukunda bene data, tunapenda wa ndugu. Icyo cyonyine kile pekee. Ntabwo Imana ntabwo izakubwira ngo wikorere umusozi, atakwambia wewe ubebe. Imana ntabwo umutwaro mbikoreza mzigo unaondesha uremereye, si mzito, ariko umukoro, lakini sikile kazi ya kitu kidogo katumurimbo inacho naangamia. Umva kantu katumurimbo, sikakatu kanacho naangamia. Gukunda mama hatanga gusa, kupenda mama hatanga tu bikakurimbuza, binakuangamiza. Ijambo rivuga ati kunda mama hatanga, penda mama hatanga. Mama hatanga sinjya mwiyo, mama hatanga mimi simusikie ndani. Niyo watara kentaki ikaba muri wowe unakenda kunatenda ndani ya diocese kupenda. Mbingu inaisha. Ara kumukunda gusa, lakini kupenda tu, kumukunda gusa tu ukajimubona ukumva kari mwene ijuru rigakikuka ukagenda neza, uri kugenda muri highway, kumukunda gusa, kumupenda tu akantu koroshye kakitu kepesi. Kubera iki? Imana ubwayo urukundo, ubwo rero urukundo kandi dukwiye kuri na sisi tunashurutishwa kuishi. Utegetswe unaamuriwa kunipenda, nanjye ntegetswe na mimi naamuriwa kupenda. Ubyange ubyemende, usipopendi. Amen, amen. Oya ubyumve neza, usikilize kwa hano baratubwiye bati hapa natubwiye bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Upendo unatoka kwa Mungu. Urukundo ntabwo ruva kwa Kabagema, ntabwo ruva kwa pastor, urukundo ruva ku Mana, kwa Mungu. Kamere y'Imana, tabia ya Mungu ni upendo. Ibyikora byose ni urukundo, yote anayofanya ni upendo. Yaremye izuba kugira ngo rijye tumurikira urukundo rwayo, irema ukwezi urukundo rwayo, irema byose byaremye kubw'urukundo ya upendo. None urangu w'Imana yapfuye. Sasa unakatara mwenye Mungu alikufia, urangu w'Imana yazamukiye Golgotha, mwenye Mungu alipandia Golgotha, ko uzajya, unasikia kama utaenda wapi? Mwumve neza, msikize vizuri. Batangiye batwigisha ati kugendana n'Imana, kutembea na Mungu, kugendana n'Imana nta kindi kiremereye, hakuna kingine cha uzito. Zubara ibigoye birimo, unawaza kuna vinachosha pale. Uzi ngo Enoki yafashwe baragendana, unawaza hivyo kabirwa bagenda kutembea na Mungu, anaenda inyuma ye cyangwa ari imbere yayo. Oya, hapana, ni ryasha ile neno kunda mwene sana ndugu yako Enoki akaritura, Enoki anaishi bijya gutera, unaenda kufanya Enoki anaenda na basi yizura Enoki akabaragiye, Enoki anaenda basi Imana yamwitegeza byose ko cyakirituramo, burya nanjye nta kindi uri gihugu cyawe ntabwo tujya kuguhenda
kugendana n'Imana. Kutembea na Mungu. Enoki ntaho yigeze ashorera n'Imana. Akwenda pamoja na Mungu. Wabagendane mu nzira. Wende kujamba hapana. Ariko icyo yakoze ni kubituramo gusa. Agenda bituramo. Imana ivuga ngo Enoki akabituramo. Yavuga na biriya Enoki akabituramo. Yamara kubituramo Imana ati sawa. Ati burya turi kugendana neza. Amen. Kuko kubituramo Imana yamwitegereza iravuga ati buriya cyajya kibirimo neza. None rero burya igihe mugiye kuguhereza kuzamura udapfa kugandisha mujyane mutuze iwanjye kubera ko iryo jambo ryanjye warituyemo namwe nimurituramo mukabaho ubugingo buhoraho. Twebwe twavuye mu rupfu kugira mu bugingo kubera iki badukunda b'Imana. Buriya nta kindi tugezayo, nta kindi kubituramo. Amen. Oya byumve neza. Sikiza kwa makini. Enoki baragenda. Baragenda. Baratembeana. Wapi? Kandi yo nabonye. Na sikuiona. Gusa icyo yarazi Imana. Kandi akabazi ko ijambo ryayo ari ya ukweli. Nindabonye Imana. Nani mwenye angalia muri mwezi. Ndani baririmba ngo tuzajya mu ijuru tena mbinguni. Ninde wabonye inzira Nani mwenye aliona njia ya mbinguni. Inzira ya kujayo ya kwenda nisha. Nani aende? Konyine pekee. Inzira niyo. Kubituramo gusa uishi tu ukamugitsinza. Unakuwa unashinda. Utabituramo kama uishi unakuwa wewe unashindwa. Amen. Amen. Twaragarutse. Turudia. Tugarutse atubwira ngo baratambia ati uruhererekane rufite inkomoko. Ulolongo iko na urwo ruhererekane rufite inkomoko. Amen. Urwo ruhererekane turarufite natwe. Aho turukomora ni kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo Imana yadukunze. Twakudukunda cyane. Yohereza Yesu Kristo. Genda bapfire. Bave mu byaha. Babone ubugingo buhoraho. Yesu Kristo aremera. Agigorogota. Arabamba. Kubera iki? Urukundo. Jya upendo. Urwo ruhererekane none nirwo Imana ishaka kugira ngo urwo ruhererekane yaduhaye natwe turukomeze turuturemo tuyoborwe narwo ariko rukomeza kutuyobora. Hiyo inaendelea kutongoza ngo n'abakunzi ujuni bapendwa umuri abana b'Imana nimutura hehe urwo ruhererekane rw'abakunzi wagera bapenda. Nimureba urukundo ruhebuje data twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Nimureba uruhererekane rwavuye kuri data twese harundi abantu ntabigoye uruhererekane nanurwo dufite inkomoko na musingi dufite source nuko na chemuchemu. Iyo suruse rero natwe niho tugomba kuvoma. Basi ndio tunashota. Wale utanzia walishota wako. Uyabyitegereza. Abitazame. Aburahamu yiyecere munsi y'igiti cy'imamura. Aburahamu anaika ndani ya kiti y'imamura biraje. Shinda anaona watu wanakuja. Mucyo w'umwami wangu. Usinipite mfalme wangu. Ni waje. Kuja kwangu. Mwicare. Mwikale. Mwugwe ibirenge. Munawe miguu. Mukomeze urugendo. Mwendele na safari. Ko turi kwigendera tuko na jende. Sinawache kunipita kwasi. Sawa tugiye twende. Wende tunjele Jose. Aragiye arakibaza. Anaenda arakizanye. Aragitetse. Anaipiga. Sara basonze ubugari. Baramuzanye. Bamukubise ku meza. Anapiga kwa mezani. Batuga ngo tukarya inyama. Anatambia usikule nyama. Sasa umuremyi wacu rero zibaje kuzimba wetu yarianza kuona. Sasa tutazila. Arangije akimaliza asanye ubugari. Anaita ubugari teretse ku meza. Anatia mezani. Barariye. Wanakula. Imana nayiti. Mungu naye ati chini genge. Wakati kama huu utakuwa na uzao. Bivuye kuki? Natoka kwa nini? Bivuye kuki? Natoka kwa nini? Kundo. Kwa upendo. No kwakira abashaka kupokea wageni. Umva. Ujye wa n'umuntu ageze wawe. Umenya ngo umugisha watashye wawe.
Imana ati nasikia nimugora abasere bose wanashukuru Mungu burya babituye bari bishi imigisha wabasabiye bayitahanye imigisha imigisha baguteye izakugeraho kubera iki Imana yavuze ati ibyo muzahambira muzabihambira ntabwo ari yamigisha mu muhanda ariko ile baraka ya barabarani kubariki ndugu kubariki baraka nini ya nini ya barabara Mungu yake haikuweza kukwenda vile kuyikorera uriya wafashe inzira ule anayekamata njia banje imbere kera ageze kutwigisha ndugu banje mbele alitufundisha zamani ndamukunda ko ari umubyeyi nampenda kwa kuwa alikuwa mzazi wangu aratubwira anatuambia eti nudaha agaciro kama upatie dhamani wagusuye mtu aliyekutembelea ujya ubara ukwenda hesabu amazu manyumba alipita akinjiriwa anaingia kwako icyo ile tu iache kubiha agaciro kupatia dhamani ubara amazu uhesabu manyumba ubare gaze yeze mu modoka araza aravuze ati ndagiye ngiye kwa John none buno sasa leo uri kudrivinga unatembeza wajya kugira ukaenda wahamagaye unaita telefone ya Chantal simu ya Chantal wapi ntayifata kuna haikamati ntayifata haikamati gazi ukagira ati ngiye gazi mutinabizi nari yoto leo najua yiko ukaenda kufika wihangane basusanze ngiye rimaze no gushyira ibintu mu modoka batera mtendera gari si majende naenda usubiri unakutana naenda imigisha baraka unaifunga unaikingira unaifunga yego icyo gihe ile wakati imigisha urayifunga baraka unaifunga dufite ingeso tuko na tabia nyingine unakaza uri umushyitsi mtu anakuja ni waje iwe unakuja kwake dufite umudemo tuko na pepo mchafu umudayimoni ni pepo mchafu bitameze neza banaita niko vizuri bitameze neza banaita niko vizuri niko vizuri umudemo wewe ni pepo ni uwo mudemo bitameze neza pepo anaitwa niko vizuri dada basi akabavari dada njoo arayifunga arayizanye ifunguro naileta anatia hapa dada wihangana Imana ikumugisha kuri Imana ikumugisha meze neza niko vizuri imigisha baraka arayihabwa atayipewa kubera ko we icyo yagambiriye yagikoze ariko wowe utahanye lakini wewe unaenda na laana umudayimoni ile pepo bitameze neza unaleta niko vizuri abantu twese turawugira watu wengi hapa tunavikuwa navyo wihangaye kubivuga Subiye ndabizi abenshi ntibibanesheje ariko ngomba kubibabwira uko mwene so iyo kuzimana ukamukunda napenda iyo ngeso nayo ndayigira ile tabia nami nakuwa nayo ariko icyo ugomba kumenya cyo lakini ntabwo ari ingenzi unajua ugeze kwa mwene so unatoka kwa ndugu yako arafufa sinabona tamutwaje umuntu w'ihene sinaambia vile tulikula mguu wa mbuzi yaba ari kino gihe ingekuwa ni siku ya leo meze neza tungesema hao niko vizuri mushiki wacu wafashe umwana dada yetu anakamata muda arateka anapiga anakugaburira anakupakulia chakula Obedi atarapfa Obedi baada kufariki alituambia mtu mwenye alimlipisha mwese ari ibyumba mtu mwenye alikuwa vyumba na vikunguka araje anakuja mudada mukarimu pastor karibu mchungaji karibu mbatizia karibu umutware ntabwo yarahari mtawala yeye halipo hakukuwa
Huko Neema yari mu nzu bizi yagiye kukazi abonye pastor araje karibu aramukarisha ahita abwira ibyana anaambia watoto mkimbie ile kuku ile kukamata mkimbie kumkimbia abana bakibuka watoto wanakamata wanaikata dada akaza pastor makofi mchungaji habari ya masiku kumene cyane muri kumwa amazi basi maji sasa nakuja turi gukora hano akabaragiye agakora akagafanya none sumezo iriyaze baraho akongera kinya gutyo akaza ari kumujishisha ati rero ndiwe hari ahantu ndi kuna mali niko ninaenda inkoko iri kuzika huko iko kwa moto iri gutogota iko kabisa yagiye kugaruka mwera atarudia ni pendi sipependi ninaenda hanga mchungaji subiri iminota ingahe dakika amasaha masaa nikamata yaragiye anaenda agarutse akirudia twumvikane tusikilizane sasa vitu ni viwili mukwa yanjye nayo bazi tarwaye huku yangu ni chile bila mgonjwa alikuwa na gonjwa kabisa ile ugonjwa wa makuku rero sasa shira hali amafaranga hii hapa pesa yashira hii hapa nayibaze kuko nziri kuko nzwimba najua kumtumishi wa Mungu ntabwo twayiriye inza tuyikura juu ya njaa tulikuwa nayo nibo twazimana nibo tulikuwa tunataka kusaidia hii hapa umusaza aricara mzee anaikala aribaza anajiuliza kidada dada mbabarira nisamehe n'Imana imbabarira naomba nisamehe naraguhemukira niliwasi kwako naraguhemukira wasi kwako umutware yaraje asanga inkoko bayibaza inkoko ko mwayibaze dada huko mlichuna none ko umukozi yari yaje mtumishi alikuwa anakuya na basi kubera iki icyo gihe ile wakati hari urukundo yuzuye kuko buri wese yumvaga ari we bireba akumva ko ari we nyirabyo akabituramo atabanje kubaza abandi uribuka ibisheke byari munsi yo kwa Semateka John unakumbuka hawa alikuwa nibuhia kwa Semateka hanganaga iki nilikuwa nipata je hari hanini nilikuwa hari hafi nk'amakare nilikuwa karibu ubeda kumwa kintinge ni ubeda anasema mimi navikumbuka hari hafi niba atari nk'amakare gatatu nilikuwa karibu y'ibisheke tatu ya mua tu hari wigeze agura y'igisheke na mmoja alikuwa sababu kimwe bagurisha na mmoja waliujisha hantu hakuna hata mmoja bifure byose byaraza wote kana pita kamanuka n'imipaka wanashuka na mipaka kicara mu bisheke wanaekana pale kwa miwa wanakata wanakula na bifure wo muri mako bandi ko mu ndugu bora shamba kuna misheke watu kwa kula miwa bateraga ibisheke atari byo gucura walikuwa na panda miwa bila ya kugira ngo bene ibyo wambera umugabo unaweza kuwa mwanamume kwangu hari imodoka igeza kurangura ibisheke na gari kuja kulangura ile miwa pale byari ibyo kuribwa miwa ya kukuliwa na wandugu umufurere uje wese yasanga batarahisha akifata agahoro kariya ugiye muharahe fare chini ukaba ugiye kujijishirizwa hehe naenda kuzubarisha pale ndani ya miwa ukarya unakula wananirwa ukishindwa ukazamuka unapanda kubera iki kwa nini hari urukundo kwa upendo ariko muri kurukumva lakini mnavisikia ndikwa uyu munsi dusoza ikigo nataka leo tumalize mafundisho ariko turi kuri rwa lakini tuko juu ya ile upendo kuri rwa ruhererekane ile mlolongo dufite abatubanjirije aho turi kubikomora tuko na vitoa rero tubituramo tukiishi aho bari tuzabasanga tutawakuta amen amen asikiliza vizuri Elisa n'umugaragu na mtumishi bari kwigende wanatembea vumbi kabarenze vumbi kabisa ilibaho umugore abayitegereza muke anawatazama yemwe ko mbona mwana ariwe mwana mnashindwa simpita hapa mkoga ibirenge mnanawa miguu jamuje koga ibirenge neno kunawa miguu yakomeye iko nguvu nubwo uno twaritaye leo tulitupa yakomeye lakini iko nguvu
ubu umusere umfure wabwira umusere ngo wanyoza ibirenge leo ndugu akwambia dada ati nioshe miguu ndio kwambia leo hauna mikono wewe amaboko wora yacitse wewe mikono harya wa mwana witwa ule niwe Natani ule kijana wako nagira koza Natani nitanawisha nawe uzanije byawe tele miguu yako nawe uri muzima uko hai zoza Natani nitanawisha Natani kama ujinawisha waache ariko iryo jambo lakini lile neno bakiraga abashyitsi walikuwa wanapokea na wageni number 1 kitu cha moja na miguru woga ibirenge ana miguru akayimuza anamnawisha banyuze ibirenge bwa mbere bakinawisha miguru mara ya kwanza nilienda mahali kuleta byanutse nikivaa miguru yenyewe iko na harufu mbaya ariko mufsere lakini dada anasema toa viatu huko kwa mahindure ya Gatsiro umusere we dada yake anatoa miguu ndafati ko wareka yakwiyoza swache ndio kustawisha hapana mfite ubwoba bw'iki niko naoga niko ziri kuganira kwa ziko na harufu ariko kukari mushiki lakini juri dada yicara ikara inkweto nazo viatu nazo ndazinawisha wakoze urugendo rufanya kabisa safari ndefu atitaye kumwuga bila kushughulika na yeye ari uko niko nashughulika nacho kwa mimi niko ndugu yake. Amen. Nicyo gituma ndio sababu ingorane za bagenzi bacu tatizo za ndugu zetu zinakuwa ni zetu. Amen. Twaragarutse twigisha ngo tudara tufutisha mubo yapfiriye bawari arifia mubo yakunze bawari aripenda mubo yatoranije nanjye ndi muri abo yakunze nani wale aripenda muri abo yapfiriye wale arifia turi muri revision rero turiko mu kurudia turi muri revision mu kurudia ndani mubo yapfiriye wale arifia no muri abo yakunze wale aripenda nanjye ndimo nami ndipo nami ndipo ndani ntabwo nzajya nisanga sitakuwa na mubo yakubitiwe nanjye wale alipigiwa nami mubo yabambiwe nanjye ndimo nami ndipo mubo yakunze nanjye ndimo rero ubwo nanjye ndimo abo yakunze nanjye nzajya mbakunda nami nitakuwa nawapenda. Amen. muri abo yabambiwe ubwo nanjye yabambiwe nabo abo yabambiwe nzajya mbubaha nitakuwa nawatii. Biblia iti mu byo gukunda bene data ya kupenda wandugu mu byo gukunda bene data tena kumuro ndani ya kupenda wandugu mu byo gukunda bene data mukundane cyane pende sana mu by'icyubahiro buri wese ashyira imbere mugenzi we yake umva sikiliza mu byo gukunda bene data kupenda wandugu Imana ni injiji. Unajua Mungu ni mjinga. Imana ziko. Iravuze ngo alisema abami mko wafalme n'abatana na wakohani bande wa nani wa Mungu wabonye jo nimepata ndugu jo nukuwangu uwo aho kusema pale nicyo gituma yavuze ati Yesu alisema ati mu byo gukunda bene data ya kupenda wandugu mukundane cyane mpende wa sana kandi cyane abo mu nzira sana wewe nyumba ya baba ndio tuzakunda bose tutapenda wote n'abanzi bacu ariko lakini cyane sana abo mu nzu wa nyumba none wikundira bene wanyu sasa tunapenda wenzenu tu zasura bansura nitatembea kwenye kujitembelea barabigira na wakutuamini wanazakunda bankunda nitapenda nani penda na kutuamini wanakuwa navyo. None sasa ibyo ukifanya vile uzahembwa iki? Utalipwa nini? Wauze sikure wende angalie Imana ishaka kugira ngo Mungu anataka upendo kamili. Mwezi mwauze yote mlipakosa.
Mapenda nawe ntawe uri kutubonera vuba cyane. Mapenda nawe ipate haraka. Nuko ntawe uteguye kaya ko kura. Hafi Rwanda karibu karibu. Nese bwo mubuze. Rero bitewe ko ntagize ntari ngaho usoma. Warumi 12:9. Amen. Ni byiza kubyo gukunda bene data mukundane rwose kabisa kubyo gukunda bene data mukundane rwose pendane kabisa hefati chini eti kubw'icyubahiro buri wese ashyira imbere mugenzi we yote ati imbere ndugu yake. Yewe nakubaha wowe. Mimi naweza kutii wewe. Uzi imyaka maze mu butumwa yewe. Unajua miaka na ndani ya ujumbe. Mimi nabuvukiyemo. Mimi nilizaliwa ndani. Usaziyemo. Mimi namuzekea ndani. Uriya wizeye ejo none amusuzuma. Ule mwenye naamini kesho na mzarau. Wewe ni mtoto. Mtoto. Iyamuhamagaye. Yamumenye kera. Isitari yale. Unakumbiwa. Nta mwana uvuka adakuze. Hakuna mtoto mwenye anazaliwa bila. Buri wese avukira igihe. Mtu yote anazaliwa kwa wakati wake. Kandi kumara imyaka myinshi. Hayo kuokolewa. Rero turi mu ijambo. Sasa tuishi ndani ya Imana ibishaka. Kama vile Mungu anataka. Amen. Amen. Uwo yapfiriye. Wale alifia. Sinange ndi. Nami nipo. Twaragarutse tuza ku rukundo. Ndia juu upendo. Upendo kugeza n'uyu munsi. Kufika siku ya leo. Imana iri kutwigisha. Mungu akitufundisha nini? Upendo. Urukundo rurihangana. Upendo nasubira. Ukagira neza. Nafanya vizuri. Urukundo ntirutira. Hayanikishe birarira. Upendo haitekereza ikibi ku bantu. Haiwaze mabaya kwa wengine. Bihanganira byose. Nasubira yote. Biringira byose. Natumania yote. Bizera byose. Naamini yote. Ibindi byose bizashira. Ibindi vyote bitaisha. Ariko urukundo ruzahoraho. Lakini upendo utadumu. Urukundo ruzahoraho. Upendo itadumu. Nicyo gituma. Ndio sababu. Nta rukundo. Kama hakuna upendo. Nta juru rihari. Hakuna mbingu. Inzira imwe. Njia moja ya kupata uzima milele ni upendo. Inzira imwe. Njia moja ya kuokolewa ni upendo. Niba nta rukundo. Kama hakuna upendo byose vingine vyote ni bure. Ari urugo. Ilikuwa ni nyumba inajengwa juu upendo. Itorero kanisa inajengwa kwa upendo. Nuvuga ngo buri kintu cyose kigomba guheza umusingi wacu ugomba kuba wubatswe kwa upendo. Igituma umugore abona umugabo akabona abaye ntagifite agaciro urukundo rwa rwakamye muri we. Igituma umugabo abona umugore akabona atagifite agaciro urukundo rwa rwashize muri we. Igituma ingo za none ziri gusenyuka urukundo rwakabutse muri bo inatoa ndani yao. Ariko urukundo rwabageni upendo kikuwa kera zamani ngiye kutwigisha baritufundisha umufurere afite umusere wa kajori. Ndugu alikuwa na mke mlemavu kagenda anakuwa anaenda hivi machopi maze igifureke kigaturuka inyuma. Ndugu anatoka nyuma undi muzenga ariko mu biti bya baryo bigenda ukabona ari amafazi. Natembea naona kabisa ni nta kindi cyatuma abona ayo mafazi habona uko gucumbagira. Yabonaga iki? Urukundo rwari muri we rwatumaga abona habone kwa gucumbagira akabona iki? Akabona amafazi. Anaenda kutembea vile vizuri. None buno sasa leo urukundo rwara
Upendo kabisa ilikuwa baridi. Yongere kwiza urukundo. Lakini Mungu azidisha upendo kugira ngo tubashe kuririmba kusudi tuweze no kuzamura na kujya kuririmba urukundo kwa upendo rwagaruka muri ndani yetu. Mubyo twaririmba byose. Yenda vyote Twabyina, tucheze, twatendereza, nta rukundo. tucheze kama kuna upendo ni sufuri. Urukundo rwanyu Upendo yenu kugira uburyarya. isikuwe na ujanja. Mwe gukundana urumamo. Musipende kwa ujanja. Urumamo. Ujanja. Nta mwana w'Imana Hakuna mtoto wa Mungu uzajya mu ijuru atengea mbinguni akipenda kwa ujanja au kwa unafiki. Dukundane rwose. Tupendane sana. Bivuye Ikitoka wapi? Ndani ya moyo. mubona mwene sa kumbatira biko ndani. Haleluya frere. Haleluya ndugu. Uivuga haleluya. Useme haleluya inatoka ndani ya moyo. Ukiwaje unasema urasinga haleluya. Amen. Usinye yuko weho nawe kama wewe na wewe ndugu mmoja. Jewe nawe mimi na wewe haleluya. Haleluya. Ni amen. Amen. Jewe nawe wewe turi umwe. Mmoja. Tubisinye. Tunabitia taratasi. Amen. Amen. Uzabyumva. Tubisikilize. Abantu bazi Icyongereza. Watu wanajua English. Mwese abana bakiri bato mwese muzi Icyongereza. Watoto wadogo wanajua Kiingereza. Mu ndimi zose. Ndani ya lugha zote. Ninde wambwira haleluya mu Cyongereza? Nani anaambia haleluya ndani ya Kiingereza? Sana haleluya. Haleluya. Naho amena. Amena. Nani amen. Amen. Yaba mu Kilatini. Ikwe mu Kilatini ni haleluya. Haba mu rurimi ni haleluya. Ni amen. Ahantu mu ndimi zose. Lugha zote. Ntabwo rihindi. Ni neno halibadiliki. Nicyo gituma rero ndio sababu sasa wese kila mtu yote kubaha anaweza kutii. Haleluya. Amen. Abantu mufite telefone watu wenye kuna simu musubiri mko na silence. Rero Imana sasa imufasha atusaidie iduhe gutura atupatie kuishi ndani ya neno iliyo jambo ile neno ushobozi niba tuwezeshe tukurishe. Rero sasa niba Imana ari urukundo n'abayikunda nabo bakwiye kuba ba rukundo. Imana ibakugisha mu izina rya Yesu.